Bakwethu siyadibana njalo kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Ngithanda ukubonga ukuthi sesihlangene lapha labafowethu umfundisi oBhilo umfundisi uCK ngabakompofu. Ngizacebana lesi sikhathi basamukele mina ngumfundisi uSindlovu. Salibonani balaleli, siyalamukela kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Okhuluma ngumfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, siyabonga njalo ukuhlangana kuleli iviki lapho esifunda khona ilizwi likaThixo sindawonye. Sengathi uNkulunkulu angaba lathi asichasisele, asinike ukuzwisisa. Okhuluma ngumfundisi uObhimpofu. Siyabonga. Siyabonga abafundisi, selamukela abafundisi. Sikhangela incwadi kaDaniel balaleli yobana sikhulume ngayo okwamaviki ambalwa adlulileyo. Silokho sikhuluma siyeme phezukwayo. Ngilethemba lokubana incwadi elikholisayo kangaka uma abafundisi besixoxela becazulula indaba besehlukanisa imbambo lomgogodla behluba indlubu ekhasini njobana kunjalo. Sithanda ubana ngalesi sikhathi ke silinike inombolo zocingo ofuna ukhono lombuzo, ukhono ofuna ukwengeza. Inombolo zocingo ngu-0718444196. Zinamba ezikhona ku WhatsApp 0718444196. Bafundisi, asingeneni endabeni yethu. Lamhlanje sikhangela ngaphi nje? Isahluko sika Daniel sokuqala. Kunjalo. Yes, khangela isahluko sokuqala sika Daniel. Kuyini esikubonayo lapha mfundisi oBhili kakhulu ngegama elithi uNkulunkulu wanikela, uNkulunkulu wavumela, uNkulunkulu wayekela. Siyabonga. Engcenye singayibamba futhi lapho esagcina khona sikhuluma ngendikimba zencwadi kaDaniel. Ukuthi sakhuluma ukuthi okunye okuyindikimba encwadi kaDaniel ukuthi uNkulunkulu ungumlawuli wento zonke. Ngezinye indlela uJehova ulawula impilo yezizwe, lempilo yezimuli, lempilo yomuntu munye ngamunye. So yikho ke lapho esifisa ukuthi sikubambisise kakhulu khonoko. Nxa silalowo mnakano ke engqondweni zethu, sikhangela uDaniel chapter 1 lapha iverse 2. Ithi yona inkosi uNkulunkulu yanikela uJehoyakhimi inkosi yakoJuda esandleni sika Nebukadnezar lengxenye yezitsha zendlu kaNkulunkulu. So lapha sibona ukuthi uNebukadnezar weza eJerusalem. IBhayibhili amazwi ayo afuna ukunanzelela. IBhayibhili kayithi uNebukadnezar wanqoba iJerusalem, kodwa ithi uNkulunkulu wanikela. Ngezinye indlela kutshengisela ukuthi olawulayo nguNkulunkulu. Nxa uNkulunkulu enganikelanga uNebukadnezar wayengeke anqobe. Kunjalo. So ngezinye indlela kutshoni lokhu kithi. Kutsho ukuthi uJehova nguyolawula izizwe. Ngezinye indlela uNkulunkulu izinto ezenzakala emhlabeni ngingakubeka ngendlela ezimbili. Kulezinye izinto uNkulunkulu azenzayo yena manqamo. Okubizwa kuthiwa ngesilungu i-active will kaNkulunkulu. Bese kusiba lezinye izinto uNkulunkulu azivumelayo okuthiwa i-permissive will. Yebo. Izenzakala. So akulanto engenzakala uNkulunkulu engayenzanga kumbe engayivumelanga. So uJehova nguye olawula zonke izinto emhlabeni. Ungabala usiya phambili futhi uzathola igama elifananayo ku Daniel 1 verse 9. Ithi yona uNkulunkulu wamnika uDaniel umusa lesihawu enduneni yabatheni. Ngezinye indlela kuthiwa uNkulunkulu wenza uDaniel wathandeka. Induna yabatheni le kwakungaso umuntu okhonzayo. Ngezinye indlela uNkulunkulu kalawuli kuphela abantu abakhonzayo, kodwa ulawula impilo zabantu bonke. Ngezinye indlela umoya oyingcwele yiwo owathinta lundoda ukuthi athande ubani? uDaniel. Ngifuna ukuthi mfundisi ngibambe umlomo kancinyane ukuthi khona nxa ukhuluma ngendaba yokuthi uNkulunkulu uyavumela. Ngibonani kuba nzima ikakhulu entweni ezingane zilukhunyana. Kunjalo. Ungakubeka kanjani uNkulunkulu ukuvumela khona lapho esikhuluma ngakho uvumela abantu abangasokanga ukuthi bathumbe abantu abasokileyo, isizwe esabantu abangamaqaba nxa singabuya ngaleyo ndlela esingakhonza uNkulunkulu. Izinto ezibuhlungu uNkulunkulu azivumela zenzakale. Azenzi yini abantu baqine bengasamzwisisi ukuthi nguyena lwana uNkulunkulu lothando yini? Siyabonga. Incwadi kaDaniel inhle ngoba iphendula khonokho. Okunye kuphendula yikhonokho. Okwakuqala yekela sikhulume mhlawumbe ngabantu, asikhulume ngabantu abayesaba uNkulunkulu.
kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyavumela ukuthi abantu abamesabayo behlelwe zinhlupho ezithile ezibuhlungu kakhulu. Kwesinye isikhathi abantu bethi kanti vele ukukhonza kubhadala ngayo. Kodwa ungayifunda kuhle incwadi kaDaniel iyaveza ukuthi loba kunjalo lwana umuntu oyesaba uNkulunkulu angathembeka, uNkulunkulu uzamnqobela ekugcineni. Incwadi kaDaniel ijonge khona ukuthi kwesinye isikhathi impilo lesiphila kuyo ikhanekala sengathi iba buhlungu ebantwini abakholwayo. Kodwa bangabekezela bathembeke ekugcineni baphetha ngokwenze njani? Ngokunqoba. Ibeka kube la khona okukhanya esithi ngesilungu i-tension. Ya, kunjalo. Umuntu athi kanti manje kuzaphetha njani? Ya. Kodwa ekugcineni. Ekugcineni abone sokule nkazimulo emangalisayo. Then bese sikhangela lapho ukuthi indaba ebuzwayo lapha futhi ukuthi kanti uNkulunkulu uthatha abantu abangasokanga abangabayedeni bejezisa abantu abasokileyo. Phinde bayethatha izitshe etempelini. Yebo, izezingcwele ezikaNkulunkulu, itempeli likaNkulunkulu. So sibonani uHabhakhukhi laye kwamhlupha ukuthi wabuza uNkulunkulu kuHabhakhukhi ukuthi kanti yindaba uthatha abantu ababi kakhulu ukuthi bajezise uIsrayeli. Abantu abalungile abangcono kulabo. So uHabhakhukhi wayesithi uIsrayeli lobe yonile sibili kodwa ungcono kulabo neBukadnezar. So sinanzelela ukuthi uNkulunkulu indlela yakhe ungafunda uIsaiah 55 ivesi 7 siya ku9 uthi imnakano yakhe le yethu kwehlukene kuchiyene kunjalo. So uNkulunkulu yena futhi uyabona ikusasa thina esingakanjani esingakayiboni. So ezinye izinto azenza namhlanje zibangelwa ukuthi ukhangele ini ikusasa thina esingakanjani esingakayiboni. Njalo isizwe lesizwe silesikhathi saso uNkulunkulu uyasibekezelela. Nxa ithuba laso sokuthi lijeziswe sesifikile liyanjani liyajeziswa. Mbona ngathi uza kuthinta umfundisi uMpofu. Kodwa esikubonayo lapha ukuthi imbali yomhlaba lembali yezizwe lembali yomuntu munye ngamunye ilawulwa ngubani? uNkulunkulu. Nxa engavumanga ukuthi kwenzakala ulutho empilweni yami alungeke lunjani lwenzakala. Lo Sathane laye kalamandla agcweleyo, amandla kaSathane lemingcele olawula konke uNkulunkulu. Uvesi 17 uyasitshela futhi lokuthi uyanika lenhlakanipho. So konke sikuphiwa. Siyabonga mfundisi. Ake sinike umfundisi uCK asitshele ngenkomitsho. Ngizokhuluma ngenkomitsho mfundisi. Siyabonga mfundisi. Sikhangele uDaniel isahluko sakuqala. Ivesi lakuqala lelesibili. Yesibhuqana la. Ya. Uthena ithi yona ke ngomnyaka wesithathu wokubusa kukaJehoyakim. Inkosi yakoJuda. uNebukadnezar inkosi yaseBhabhilona wafika eJerusalema walivimbezela. Inkosi uNkulunkulu yanikela uJehoyakim inkosi yakoJuda esandleni sakhe. Le ngxenye yezitsha zendlu kaNkulunkulu uNebukadnezar wazisa elizweni laseShinari endlini kaNkulunkulu wakhe wazibeka endlini yenotho. Ngifuna ukubana ke sinanzelele izigaba lezi ezintathu. Lenkambo lezi ezintathu uNebukadnezar azenzayo engakadilizi iJerusalema. Sinanzelela ukuthi okwakuqala wafika ngomnyaka ka605 BC. Lapho efike ngawona lo mnyaka ka605 BC kulapho athumba khona uDaniel labangani bakhe uHananiya, Mishael, Azariya. Kwakuyikuza kwakhe okwanini okwakuqala. So ke khonokho mina ngikuthatha ukuthi kwakuyisixwayiso le warning ukuthi abantwana bakwaIsrayeli kukhona ababengasakwenzi okwakumele kubakwenze njengesizwe. Waphinda futhi waphenduka ngomnyaka olandelayo oka597 BC. Lokho bengakalungisi. So uthe esephendukile ke ngomnyaka ka597 BC kwasokubusa uJehoyakim lo okhulunyiweyo laphana ke evesini lika2. Esebusa ke ngaleso sikhathi uJehoyakim esephendukile ke okwenza ukuthi aphenduke uNebukadnezar ukuthi abaprofeti babevele bemtshelile ukuthi hayi ungaze wahlubukela inkosi yaseBhabhiloni yamakhaladiya uNebukadnezar. Yenza khona okweza kutshela. Kodwa yena wavuma uthe isihambile inkosi wasala wayihlamukela. So wabuya ke uNebukadnezar ke ngokwesibili ke lapho afika khona wathumba ke izigqili ezingu10,000. Wathatha lezitsha futhi kwasongokosibili lokho ngo597. Waphinda futhi wayabuya ke okokugcina ngomnyaka ka586 BC. Esebuya ke lokho kwakungokwesithathu ke sokubusa uZedekhiya ngoba uthe ekubuyeni kwakhe kwesibili wahle wathatha uJehoyakim wahamba lani laye khona ngale wafika wamfaka entolongweni. So wachiya ifake uZedekhiya. Esefake uZedekhiya la uZedekhiya uyenza khonoko futhi okwakwenziwe nguJehoyakim kulokuthi alalele ukuthi asebenzelane loNebukadnezar. Cha sisindaba yenkomitsho ngoba isikhathi sami sibhekayo. Siyabonga ke. So ke engiya kukhomfundisa endabeni yenkomitsho ukuthi ekuzeni ukaNebukadnezar kwakuqala
kwakuyiwarning yakuqala. uNkulunkulu wazithulela, wenza angazani njengoba ke bona bakhetha ukungamlaleli, wenza angazani kananzelelanga, wabayekela. Inkomitsho yabo yayingakanjani, yayingakagcwali. Xa usithi inkomitsho chasisela abalaleli mfundisi ngoba bayadinga inkomitsho yetini. Siyabonga mfundisi. Mina ngifuna ukunikela umzekeliso sibili ngenkomitsho yona leyana yamanzi. Eyokuthi nxa usenza ulutho oluthile oluphambene lentando kaNkulunkulu, okwakuqala wenza isenzo osenzileyo, khonokho uyabuthela enkomitshini yakho. uNkulunkulu athule kwangani kabonanga, kwangani ngeke Kukhuza. uyabele kwekukhuza. Wena wenzani? Wena uphinde futhi okwesibili athule kwangani kakhangela akubone, akukhuze futhi. Wonoko ubuyele futhi okwesithathu, izigcwali ingagcwala ke uNkulunkulu usejezi asume ke. Yikho esikhuluma ngakho nxa sikhuluma ngokuthi indlela mfundisi enxa yokubalaleli kube lula ngixolela isikhathi sami ngani siyabalela ukuthi kube lula ukuthi inkomitsho ekhulumayo ngumusa kaNkulunkulu. Siyabonga. Asibekezelela ngawo ukuthi ngabe senza kahle kodwa singenzi kahle. Siyabonga mfundisi ukubeka kuhle sibili ukuthi singenza kahle uNkulunkulu uyasiyekela impilo iqhubekele kuhle sibusisa. Kodwa ngabe lokho siqhubekela phansi kuzafika lapha adeba khona umzuthi athi umusa usuphelile kawusedluli usesukuma ke ajezi. Kathi uzenza izinto zakho. Siyabonga mfundisi. Obi akusincedisi amajaha lawa izimilo zabo kwakukhangelwani nxa babethunjwa kunjalo. Siyabonga. uDaniel 1 ivesi ngu3 lo4 lapha. Ithi yona wasela uAshpenazi induna yabathenwa bayo ukuba ilethe ingxenye yabantu bako-Israyeli abozalo lwesikhosini kanye lezikhulu abangamajaha angela sici, abukekayo, ahlakaniphileyo, alolwazi, akwaziyo ukufunda lalamandla okusebenza esigodlweni senkosi, bafundiswe izincwadi lolimi lwamaKhaladiya. Ngafuna ukuthi uyifine mfundisi kwenza ukuthi sibambe isikhathi sethu. Siyabonga. Ngamafitshane lapha sibona ukuthi kukhethwa amajaha alohlonzi oluphakemeyo, kukhethwa abantu besikhosini. Ngesilungile okuthiwa iscreening. Kwayehlukaniswa lapha. Kunjalo. Nxa babhalisa umhloliso wenze njalo. Kunjalo. So lapha sibonani? Sibona ukuthi nxa sikhuluma ngabantu abakhonza uNkulunkulu, kufanele ukuthi nxa umhlaba udinga ukubona uhlonzi lokwenza izinto, ubuye ebantwaneni bakaNkulunkulu. Yebo. Abantu abaningi babona ngathi ukukhonza uNkulunkulu wayisithutha, ufeyile, wehluleke ukwenza umsebenzi ube livila. Kodwa lapha incwadi kaDaniel iyala. Ithi yona kufanele ukuthi ebantwaneni bakaNkulunkulu kutholakale insebenzi ifalethi cream, abantu abayisibonelo ekwenzeni izinto kuhle ngobuciko obuphezulu. Akuthiwa yicream. Into zamakhiwa lezi. Ulaza. Kumele kutholakale ulaza, kumele lutholakale khona phana phezulu. Kunjalo. So lapha inkuthazo ngeyokuthi nxa usenza ulutho yenza ngohlonzi oluphezulu. Ukwenza ukuthi ukuphumelela kwakho kube yintshumayelo kwabanye abantu ukuthi uNkulunkulu omkhonzayo ulamandla anganayo. Khonapho nxa ukhuluma kanjalo kuthi ukuthi babe ngabantu abalobuchopho babekhaliphile kakhulu ezingqondweni zabo. Kunjalo. Futhi sikhe indaba yakho enkomitsho ngubamba umlomo uyiqedise ngoba kulethuba lokuthi uyiqedise. Ngiyabonga mfundisi wami. So indaba yokugcwala kwenkomitsho leyi uNkulunkulu uyimisela izizwe, ayimisele ngitsho abantu ngabanye, ayimisele futhi ngitsho lombuso. Ngoba uNkulunkulu uyakhuluma ezizweni, uyakhuluma kulabo ababusayo, uyakhuluma ebantwini. So angakhuluma asixwayise silalele kuzasilungela, kodwa ke angakhuluma thina sifake sisephulele izigodo endlebeni. uNkulunkulu uzenza kanjani kabonanga, kodwa ke ungafika lapho esifika khona ukuthi isigcwele inkomitsho uNkulunkulu uyasukuma ajezise. Kodwa ngikuthabela mfundisi ungakayikhathana ukuthi kasikucizelele wena lami ukuthi inkomitsho le ayigcwali lula. Kunjalo. Ukuthi uyakuthela sibili. Kunjalo mfundisi wami. Njengobana ke lapha sibalisile iminyaka ukuthi waqala ngo605. Khonapho nxa wayeqala yena mfundisi anti kuyabuyela abaprofeti ababekhulumile oJeremiah, oIsaiah bonke. Sidi iminyaka eminingi. Kunjalo mfundisi wami. So inkomitsho kaNkulunkulu ayigcwali lula and uyasibekezelela umusa kaNkulunkulu
mude kangaka udinga ukuthi wonke umuntu kwangani uyafinyelelwa ngumusa aphenduke. Ngake ngabuza umna wami wayefunda e-University eZimbabwe uyamazi. Sixoxa ngingakayimi ne-university. University angakuqalela phela umna wakho. Kunjalo sibili. So wangiqalela ukuya e-university uthi kimi ukuthi wehluleke ukuphumelela e-university kunzima kakhulu. Yeah. Kulula ukungaphumelela kulungaphumeleli. Yes. So ngibone ngazathi ukugcwalisa inkomitsho kaNkuluNkulu yolaka lwakhe kunzima kakhulu. Ngoba ukuthi uzuyigcwalise kusho ukuthi uyakusebenza enzima sibili ukukhuzwa kakhulu ungalaleli. Nxa kuyi-alarm yabilana esikhale yakhala umuntu ezithulele engatsho lutho ngayo. Sikhangela abafana laba bobane laba sifundani ngokuguqulwa kwamabizo abo. Mbona kwakuthinta umfundisi lapho ukuthi babe amabizo abo abe ngobani. Siyabonga. So ungakhangela uvesi ngu6 lo7 khona phana ku chapter 1. Iyasivezela ukuthi amajaha laba babe lamabizo abo esiHebheru. uDaniel, uHananiya, uMishayeli loAzariya. So amabizo la atshintshwa. uDaniel ibizo lakhe latshintshwa waba nguBelteshazari. uHananiya waba nguShadrach. Then uAzariya waba nguAbednego. Then uMishayeli waba nguMesheki. So sifunda into eqhathekileyo futhi khonapho. EBhayibhelini amabizo abantu aveza izimilo zabo. Ungayikhathana mfundisi uhluncedisa abazali abaphonga ukuphosela kunjalo. Phosela ibizo umntwana la yazadubeke ngayo. Limhluphi ibizo lele ukukhuleni kwakhe. Lokubhaleka kalibhaleki. So ibizo kumele libe lomutsho lingatshengisa izifiso zabazali ngomntwana ezinhle. Kumbe litshengise lokho abazali abakukhangeleleyo ngomntwana. Kumbe liveze umumo wokuzalwa komntwana. Omunye ngomntwana wazalwa nzima abe sethiwa ngumusa utshengisela umusa kaNkuluNkulu njalo. Ukuthi ngabe lebizo limenza athwale nzima. Kungabi libizo. Kwenye isikhathi abanye abazali babe bexabana. Sebesilwa ngokunika umntwana ibizo elizamhlupha. Ukuthi ngazazalwa ngesikhathi sobunzima. Kangathwaliswa lokho bunzima. Oba lezo sikhathi zokuzalwa kwakhe. Nxa ngumhla wempi kodwa impi iyaphela la. Kunjalo. Hayiqhubeka So for isibonelo esisibonayo lapha yikuthi uDaniel ibizo lakhe lalithi ukuthi uNkulunkulu ungumahluleli wami. So ibizo leli nxa lalibizwa kuthiwa Daniel kuyalapha. uDaniel laliyintshumayelo vele lalimkhumbuza ukuthi kuloNkulunkulu ongumahluleli. Laba besizwa emenyezwa kwakubachumayeza lawo. So uNebukadneza ngenhlakanipho yakhe wabona ukuthi abafana laba bangabe lokho bebizwa ngamabizo esiJuda kabasoze bakhohlwe inkolo yakibo. Ukuthi ufundise ngeindlela ngomlomo ngamunye amabizo abalomutsho. Kunjalo. Kuba ngamabala njalo. Hayi, ngamabala esiHebheru. uHananiya kusithi ukuthi the Lord is gracious. Wonke amabizo la alomutsho yena. Alokwenza lo nkulunkulu ophilayo. Kunjalo. So ayeveza vele ukuthi bavela ngaphi, bakhonza bani. So eseguquliwe amabizo uNebukadneza wayefuna ukubaguqula ukuthi bakhohlwe inkolo yabo yesiHebheru. Yikho wabanika amabizo bangazazi ukuthi bangobani. Bakhohlwe ngoNkulunkulu wabo. So kwakuyindlela ecatshileyo yokubasusa enkolweni yabo yesiJuda ebangenisa kusiko la kunkolo yesiBhabhiloni lokubanikela kubonkulunkulu beBhabhiloni. So lamabizo kaNebukadneza khomba izithixo. Kunjalo. So sibona ukuthi lapha sibona ukuthi uSathane kulesakha samandebele sithi impethu ingena ngenxeba. uSathane nxa elinga umuntu ubuya ngendlela ezicatshileyo. uNebukadneza wayefuna ukuthi abafana laba bangenise entweni zeBhabhiloni bengananzeleli. So sinanzeleleke nxa siphila emhlabeni uSathane ungena mbijana. Yikho kungafanelanga sithathe inyathelo lakuqala elokwenza isono. Loba kukhanyakala sengathi ngokuyinto okuncane. Ngoba vele kuqala kuncane kodwa umuntu ebone sethandelwe isono kungasaphumeki. Siyabonga mfundisi CK le ngabona lizayithatha lobabili kodwa nxa wenza thatha iqathe elikhulu kade uthule. Kulungile mfundisi. Sikhangela uvesi 8. Isivezelane kakhulu ngoDaniel. Ngibonani lanxa kukhulunywa ngoDaniel lapha kuthi wona amajaha omane nje. Kwakuyisimilo sabo. Kunjalo lesifunda ukuthi uvesi 8 nxa ungayifunda kuqala. Kulungile. Uvesi uDaniel ngu1 ivesi ngelika 8 ithi yona ke kodwa uDaniel wazimisela ukuba angazingcolisi ngokudla kwenkosi okumnandi la ngewayini eyayilinatha. Ngakho ke wasecela induna yabathenwa ukuba imvumele angazingcolisi. So ibala elisetshenzisiweyo lapha elokubana ke wazimisela. Uzananzelela ukuthi ngesikhiwa
lithi purposed. Kusitsho ukuthi uDaniel yena wayengumuntu olandela indlela akhuliswe ngayo lezimiso, wanquma wenza isinqumo sokuthi lanxa sokwenze njani yena kasoze aphanjulwe lutho. So into engiyithandayo lapha wananzelela ukuthi ukudla kuyakwenza ukuthi umuntu aphume entandweni kaNkulunkulu. Ikakhulu ungadla ukudla okungafanelanga ubana ke ukudle. So yena wayemfundisa ukuncedisa abalaleli abanenge abayijwayelanga lincwadi isikhathi sesingani siyabaleka, kodwa ke ungachasisa ukuthi ukuthi angazingcolisi kuyini okwakungcolisa, kwakuyikudla bani, siyakwazi yini besiyafanisa, kwakungaba yikudla bani lokho okungcolisayo. Siyabonga, ungananzelela eBhabhilona kwakudliwa inyama zemihlobo yonke kugoqela lengulube. So yikho ukudla okwakukhona etafuleni lenkosi. Kwakunathwa futhi lewayini leli elibilileyo elidakayo. Yilo kwakumele ukuthi bangaqeda ukudla lokudla okunye okuthwe kungadliwa liBhayibheli esikuthathe encwadini kaLevi, babe sebenatha futhi lewayini elidakayo. Kodwa uyiqambi ukuthi ngiLevi bani sake sayikhuluma nguLevi 11 ukudla okungcolileyo. Yatsho ukubana ke lokhu ukudla okungcolileyo konke akumelanga sikuthinte, ikakhulu ingulube ikubeka kucace ukuthi ingulube akumelanga idliwe ngoba uNkulunkulu uyisebenzisa njengomthanyelo ukuthanyela izibi zonke emhlabeni. Yabensizwe ukuthi abalaleli bakuzwe kuhle ukuthi nxa usithi wazimisela kuseselokunye yini ofuna ukuthi kukhona ukuzimisela ukuthi umuntu kabanjwa ngamandla, kodwa ke kuphuma ngaphakathi kwakhe vele kuye ukuthi yena uyabe kwazi ukuthi lokhu loba abadala bakhona kumbe kabakho, loba umfundisi ukhona kumbe kakho, mina lokhu yimpilo yami engiyifuna yansuku zonke. Ngiyakwazi umfundisi ukuthi enxa lokho akukulungelanga, kodwa ke kuhle ngibuze ukuthi abalaleli sizwe sizancedisana lapha lo OP. Kulabanye abathu Jesu wenza iwayini elidakayo eKhana. Wena la msahamba eKhana salinathi iwayini elingadakiyo. Kunjalo mfundisi wami. Leli kuthiwa lingcolile leli. uJesu wenza iwayini elingcolileyo. Hayi, uJesu kenzanga iwayini elingcolileyo. Ngoba iwayini elenziwa nguJesu uzananzelela ukuthi uJesu walaya ukuthi kabathele kwakulamanzi vela ayikhona khona phana. Wasesithi yena kabahambe baye kukha. So iwayini elenziwa nguJesu esilaziyo iwayini elalivele lingelama gravies, kodwa yena njengoNkulunkulu uthe esekwenzile kwakuliwayini elingadakiyo ngoba siyakubona khona lokho. Mfundisi OP kumele ungene la. Siyabonga. Uthi khona ukungazingcolisi ngenye indlela umuntu onathi wine lele elamiBhayibheli lithi uphuzo lunamandla. Onatha leli wine leli lichala lapho ubuchopho bungasebenzi kahle. Iyangcolisa leli. Wena ufuna leli bakuzwe kuhle. Leli liyangcolisa, bakhona bathi ikudla. iBhayibheli uyakwesobala ukuthi asokudla lokhuyana. Kunjalo. Ngoba uDaniel ikwenza ukuthi isinqumo sokuthi angazingcolisi. Yebo kunjalo. Yabe okubili okwakuqala ukuthi ulutho luyenziwa ngabantu abaningi akuthi ukuthi luqondile. Okwenza ukuthi ulutho ukuthi luqondile kumbe hathi ukuthi uNkulunkulu uthini ngalo. So uDaniel kazange abe le ndaba, labangani bakazange babe le ndaba lokuthi abaningi benzani. So uNkulunkulu ukhangelela ukuthi simele iqiniso lentando yakhe lo abaningi bengakumelanga. Ngokwakuqala. Okwesibili, igama elithi purpose leli lithi ukuthi to determine ahead of time to do the right thing. Ukuzimisela isilingo singakafiki ukwenza into eqondileyo. So uDaniel yikho akwenza, wayekwazi ukuthi nxa kunje ngiyenza so, lokhu ngeke ngikwenze ngangcono ngife kulokuthi ngiyenze into le. uNkulunkulu ukhangelele ukuthi lathi sibe lezimiso esingazifela ekuphileni kwethu. Balaleli, nasi indaba kaDaniel sahluko sokuqala siyayithinta nje siqala ngayo sincamulela ukuthi nangu uDaniel wazimisela, yenza isinqumo ungakafiki lapho okuza kubandezela khona engosini, wehluleke ukuphuma. Yenza isinqumo ulijaha uyintombi sokubana wena ufuna impilo yakho ihambe njani, ungazwaba ngaphansi okulandela uthulu kaSomkhaya. Inkosi ayisiphathise sihlangane njalo kuvikela izazi lokho esicubungula incwadi kaDaniel. Sibe inkosi sibe lathi size sidibane njalo kuvikela izazi. Siyabonga.